أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhterem Müslüman kardeşler. Мен sizge her vakit Müslüman kardeşler deyip müracaat ettim. Hem da eğer de Tatar kişisini alsak, sen kim dinin boyunca deyip sorasak, ol aytır men Müslüman diyer. Әйе, ol bilmey özünün nindi mezhepke qarağanın, ol bilmey özünün Şiit mi ikanin, Sünni mi ikanin, ol bilmey bizning gumuman peygamberimizning kim ikanin de bilmeske mümkün hatta. Amma ol özün avuz tuturup Müslüman kişisi deyip ayta Allah. Kim soň ol Müslüman kişisi? Ol Müslümanlık degen söz nesilden nesilge köçüp kilemi? Ya bulmasa dindidir milletke beyli mikan ol? Kim iken soň ol Müslüman ham qayan kilip çıqqan bu söz gumuman? Muhterem kardeşler, Müslüman degen söz ol en birinci aytila İbrahim aleyhisselamga. İbrahim aleyhisselam özün ham anga ergenlerini Müslüman dey. Müslüman degen sözünü eğer de biz açıp qarasak, ol alıngan İslam degen sözden. İslam degen söz ol din degenni anlatmay, ol anlayta buysunu degenni. Yani min Müslüman degen kişi demek min buysungan kişi dip tercüme etile. Kimge buysunasın? Ol buysuna muhterem kardeşler Allah'ı Teala'ga. Allah'ı Teala'nın etkenlerine, anın koygan mindidir kanunlarına, tıyularına, ya bulmasa buyruqlarına, mene şuşu kişini buysungan kişini biz aytamiz Müslüman deyip. Kay vakitte kişi mümkün buysunarga, lakin ışanmaska. Mesela kişi aşta otura kullarını köterip, ama o özü Allah'a ışanmaska mümkün. Ana aytdı devanisi kulunu köter deyip, ol buysundu. Ama köngülünde ışanı var mı, yok mu? Manısını bir kim ayta almay. Belki o ışanmaydadır. Kay vakitte var ışanu, lakin yok buysunu. Mesela kişi Allah'a ışanam dey, ama ana buysunası kelmey. Mine nersegine bulsa da, muhterem kardeşler, Müslüman degen sözünü hazirgi Tatarlarının köpçiligine biz kızganычka karşı kullana almayız. Şuşu sözünün to'g'ri ma'nosine kelsak agarda. Çünkü Allah'a ışangan Tatarlar Allah Teala'ga buysunmaylar, namaz okumaylar mesela şulay, urazat tutmaylar, zakatlar tölemaylar. Lakin şuluk vaqtda Müslüman deb atagan başka eliş Tatarlar gumuman Allah Teala'ni yo'q deb, ya bulmasa Muhammed peygamberini Kur'an'ni o'zi yazgan deb o'ylaylar. Men hazır Tatarlarning Müslüman mı yo'q mu ekanlari turunda söylashmayman. Manda her bir kişi şahsen özüne sırao verirge tiyiş. Mene min Müslüman deydi o. Şuşu Müslüman degen sözüne aytkenden soň, ol şuşu sözünün ma'nosini anlaymy eken? Bu nerseni anlata eken? Eğer de eligiçe biz aytsak, Müslüman kişisi ol buysungan kişi deysek, demek ol Allah'ı Teala'ga buysungan kişi. Allah'ı Teala'ga biz nersege buysunarga tiyişmiz? Bu muhterem kardeşler biktiren sıra. Umuman alganda bit çından da Allah Teala bizni yer yüzüne barlıkka getirdi. Bizge şuşu bütün türlü nimetlerin berdi. Bizge nesil berdi, hatın, balalar berdi. Hem her günni bizning turmushimizni, g'ambarimizni kelib tura. Biz ana şunun için buysunarga tiyişmi? Baksan yo'q ekan muhterem kardeşler. Biz Allah'ı Teala'ga buysunarga tiyişmiz. Anın için gene tugul. Ol bizge nersedir birgeni için gene tugul. Allah'ı Teala buysunuga layıklı bulgan için. Mesela sen balalarını nersege yaratasın? Ol sana bir nerse birgen için mi? Mine senin kolunda bir aylık bala. Ol bala sana nerse berdi? Ya kısıstin, ışırak badgöznikler. Ya olmasa bir toxtamay anı köterip yürüler. Hatın kızının figurusunu bızdı. Selametligin aldı. Anı avırttırıp dünyaga kildi. Sana nerse berdi ol? Bit balanı yaratabız, ezilip yaratabız. Mene Allah'ı Teala'ni de ol bizge bir nerse bermegen bolsa da biz anı yaratabız, anı tanıybız. Hem anga buysunabız, naq mene şuşu yaratu arqılı. Olgana tugul Allah Teala bizge çından da berdi.
Чыннан да Аллаһ Тәгалә ниғмәтләрен күрсәтте, безне барлыкка китерде, һәм моңа килеп кушыла тагын рәхмәтле булуыбыз. Мөхтәрәм кардәшләр, әгәр кеше Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылмаса, Аллаһ Тәгаләгә буйсынмаса, аның тормышы нинди булыр иде икән? Гыйбадәт дигән сүз, ул гомумән алсак әгәрдә буйсыну дип тәрҗемә ителә. Ул алынган әгабәдә, кыллык дигән сүздән. Акыл нишли? Үзенең хуҗасына буйсына. Ул ни теләсә, нәрсә әйтсә, шуны үти. Шулай. Димәк, Аллаһ Тәгаләгә буйсыну, бу Аллаһ Тәгаләнең кушканын үтәү. Моңа ураза гына керми, моңа намаз гына керми, тәсбих тотып, мәчеттә утыру гына керми. Моңа керә кешенең бөтен тормыш рәвеше. Ул кеше үзенең тормыш рәвешен Аллаһ Тәгалә кушканча яшәргә тырыша. Менә шушы сүзгә без гыйбадәт дибез. Аллаһ Тәгаләгә буйсыну дибез. Һәм әгәр дә иктибар итсәк, гыйбадәт ул кешегә файдалы булган гамәлләр. Ягъни, нинди генә гыйбадәтне кылсак, нинди генә савапларны алсак, гынахларны алсак, булар бөтенесе дә бары тик кеше мәнфәгате өчен генә ясалган. Аллаһ Тәгалә үзе булардан файда алмый. Менә бөтен сире дә шунда. Аллаһ Тәгаләне без зурлап, аңа буйсынабыз, гыйбадәт кылабыз. Ләкин шул ук вакытта аны тыңлаган әйберләр, аны тыңлаган безнең эшләребез, сүзләребез бөтенесе дә үзебезгә файдага икән. Менә шулай карасак әгәрдә гыйбадәтне, мөхтәрәм кардәшләр, безнең бик кыласы килер. Үтисе килер. Барбер ниндидер гыйбадәт кылабыз, барбер ниндидер нигезләр белән яшибез бу дөньяда. Бары тик шунсы гына мөһим. Ул гыйбадәт, ул кемнеңдер тыңлау безгә файдалымы, юкмы? Файдалысы әлбәттә инде аның үзебез күреп торабыз. Үзебез шуңа әйләнеп кайтабыз. Һәм шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә үзебезнең акылларыбызны кушып, менә шушы гыйбадәт дигән төшенчәне аңларга ярдәм итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.